Bob Marley yari umuhanzi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umunyajamayika wabaye intumwa y'isi yose ya reggae. Hakaba umwe mu bahanzi bagize uruhare runini cyane mu gukwirakwiza uyu muziki ku isi hose. Mu buzima bwe ndetse n'inyuma yabwo, Bob Marley yagurishije album ku barenga miliyoni 75, bituma umwe mu bahanzi bakomeye cyane bakunzwe kandi bagize ingaruka zikomeye cyane mu mateka y'umuziki w'isi. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere aho ngaho ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, imyemerere, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Mu kiganiro ubuzima bushoboka cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe amateka ya Bob Marley, umuhanzi wahinduye isi binyuze mu njyana ya reggae. Bob Marley ni muntu ki? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nge ndi Muhire. Nubwo yapfuye akiri muto ku myaka 36 gusa, Bob Marley yasize umurage ukomeye cyane mu muziki, mu rugamba rw'amahoro, ubwigenge ndetse n'ubumwe hamwe n'ubwigenge bwo mu bitekerezo. Bob Marley amazina ye nyakuri yose akaba Robert Nesta Marley. Yavukiye muri St Anna Parish, Jamaica ku itariki ya 6 Gashyantare 1945. Yapfuye ku itariki ya 11 Gicurasi mu 1981 azize kanseri. Mu 1963, Bob Marley hamwe n'inshuti ze bashinze itsinda ry'umuziki ryiswe The Wailing Wailers, ryaje guhinduka Bob Marley and the Wailers. Iri tsinda ryabonye amahirwe menshi akomeye cyane mu 1972, ubwo ryagiranaga amasezerano n'inzu itunganya umuziki ya Island Records. Bob Marley yabaye umuhanzi wa mbere w'icyamamare ku rwego mpuzamahanga uturutse mu bihugu byafatwaga nk'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Akaba yarabyaye abana 11. Yarazwi kandi nk'umurwanashyaka w'amahoro ndetse n'ubwigenge bw'abantu. Ubuzima bwe bwo mu bwana ndetse n'inkomoko ye: Bob Marley yari umuhungu wa Cedric Malcolm, umunyajamayika wari ufite imyaka 18 gusa, ndetse na Norva Sinclair Marley, umuzungu ukomoka mu Bwongereza wakoraga nk'umugenzuzi w'imari. Ababyeyi be batandukanye akiri muto, kandi se ntiyigeze agira uruhare runini cyane mu buzima bwe. Bob Marley yakuriye mu cyaro cya 9 Miles, aho yakundanye n'inshuti ye Neville Bunny Livingstone, waje kwitwa Bunny Wailer. Bombi bakundaga cyane umuziki. Bunny Wailer akaba ari we wateye Bob Marley inkunga yo kwiga gucuranga gitari. Mu mpera z'imyaka y'1950, Bob Marley yimukiye mu murwa mukuru Kingston, atuye mu gace ka Trash Town, kamwe mu duce twari dukennye cyane muri icyo gihugu, ndetse no muri uwo murwa nyine wa Kingston. Nubwo yari mu bukene bukabije, niho yakuye imbaraga ndetse n'ihumure mu muziki, atewe inkunga n'abahanzi bo muri Amerika nka Ray Charles, Elvis Presley, Fats Domino ndetse n'abandi. Intangiriro y'umwuga w'umuziki kuri Bob Marley mu 1962, Bob Marley yafashijwe n'utunganya umuziki Leslie Kong, amufasha gusohora indirimbo ye ya mbere Judge Not. Nubwo atahize atsinda nk'umuhanzi wigenga, yahiriwe cyane no gufatanya n'abandi. Mu 1963, Bob Marley, Bunny Livingstone ndetse na Peter Tosh bashinze The Wailing Wailers. Indirimbo yabo Simmer, hanyuma indirimbo yabo Simmer Down ihita iba iya mbere cyane kuri chart zo muri Jamaica mu 1964. Nubwo bari bakunzwe cyane, bagize ibibazo by'ubukungu bukomeye. Bamwe mu bagize itsinda baragenda, hanyuma Bob Marley ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe gitoya, hanyuma agaruka muri Jamaica ashinga bundi bushya The Wailers.
Rastafari ndetse n'icyerekezo cye cy'umuziki, ingingo ikomeye cyane mu mateka ya Bob Marley. Muri icyo gihe Bob Marley yatangiye gukura cyane mu buryo bw'iyobokamana rya Rastafari ryahuzaga ukwemera Imana, politike ndetse n'umuco nyafurika. Rastafari yigishaga ubwigenge, ubumwe bw'abirabura ndetse n'ubwibohore bwo mu bitekerezo. Bob Marley yizeraga ko urumogi cyangwa se herbs ari ikintu cyera gifasha umuntu kwegera Imana mu buryo bw'umwuka, kandi yakomeje kurusabira kwemezwa mu mategeko. Nubwo benshi bamuteye utwatsi, intsinzi mpuzamahanga ya Bob Marley na Weira, ingingo ikomeye cyane muri shapitire zigize amateka ya Bob Marley. Mu 1972 The Wairas bagiranye amasezerano na Island Record basohora albumu Catch a Fire mu 1973. Iyi yakurikiwe na Burning irimo indirimbo I Shoot the Shelf. Iyi yaje gutuma Bob Marley amenyekana cyane ku isi, cyane cyane nyuma y'uko Eric Clapton ayisubiyemo. Mu 1975 Bob Marley yageze ku rwego mpuzamahanga ndetse n'indirimbo No Woman No Cry. Mu 1975 Bob Marley yageze ku rwego mpuzamahanga n'indirimbo No Woman No Cry ndetse albumu Rastaman Vibration mu 1976 imushyira ku rwego rwo hejuru cyane muri Amerika. Indirimbo War yakuye amagambo mu ijambo rya Hilary Selassie, yabaye ikimenyetso cy'urugamba rwo kurwanya ivangura n'akarengane. Ingingo ijyanye no kuraswa mu 1976 n'urugamba rw'amahoro, indi ngingo ikomeye cyane muri shapitire zigize igitabo cya Bob Marley. Mu 1976 Bob Marley yarashwe n'abantu bitwaje intwaro, we n'umugore we Rita Marley, hanyuma barakomereka. Nubwo byabaye bityo, Bob Marley yakomeje kuririmba mu gitaramo cy'amahoro, agaragaza ubutwari ndetse n'icyizere cyo guhuza abanyajamaika. Nyuma y'ibi ngibi yahungiye mu Bwongereza, aho yasohoye albumu Exodus mu 1977. Iyi ngiyi ifatwa nk'imwe muri albumu nziza cyane kurusha izindi mu mateka y'umuziki. Indirimbo Afrika n'ubwigenge. Bob Marley yasuye Afrika, cyane cyane muri Ethiopia, igihugu cyafatwaga nk'iwabo w'abanyarastafari. Albumu Survival mu 1979 ndetse na Uprising yo mu 1980 zakomeje kwigisha ubumwe, ubwigenge ndetse n'ubwigobotore ibitekerezo bibi. Indirimbo Redemption Song yabaye isomo rikomeye cyane ku bwigenge bwo mu mutwe. Yagiraga iti cyangwa se igira iti, mwibohore mu bucakara bwo mu bitekerezo, nta wundi wabigukorera. Urupfu ndetse n'icyubahiro ahabwa. Bob Marley yarwaye kanseri y'urutoki, yaje gukwirakwira mu mubiri wose. Yahise apfira i Miami muri Amerika ku itariki ya 11 Gicurasi 1981. Mu kumushyingura abantu barenga ibihumbi 30 bamusezeyeho muri Jamaica, hanyuma afatwa nk'intwari y'igihugu. Tugana ku musozo ntitwagenda tutavuze umurage wa Bob Marley. Inzu ye yahinduwe Bob Marley Museum, kandi Bob Marley Foundation ikomeje guteza imbere indangagaciro ze, umuziki, umuco, ubumwe n'amahoro. Muri 2024 hasohotse filme Bob Marley One Love, yongeye kwereka isi ko umurage wa Bob Marley ugihumeka. Isomo ry'ubuzima twakura muri iyi nkuru cyangwa se aya mateka ya Bob Marley. Bob Marley atwigisha ko intsinzi nyayo atari amafaranga gusa, ahubwo ari ukugira ubutumwa bufasha abantu kurwanira ukuri n'ubwigenge ndetse no gukoresha impano yawe uhindura isi. Iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka. Bizere ko wagikunze, ura like nimba wagikunze, hanyuma ukore subscribe winjire mu muryango mugari wiga. Murakaza neza.